Udlenge song lay1 udle ngamlende ngamunye uthathe nje isinqumo lesi1 ukuthi no akasukele eSwatini abuye la ngivile mina bathi no Jesu ubuyile now Jesu ubuyile lapha ku Bizarre FM the pumping beat of Vegas ibito lami ngingi Prince Valley nakethu isong of the year le mina babangendele umhlolo bafika la bathi babuya kakhoza bona yabasukusaka la ngabona abajuba umnyaka le ngiyayideclare uthini wena ngifuna kuva wena ukucala ngicanga ngibingelele kubalaleli emakhaya lo bingelela koljala seSwatini S4 Jerry Pelepele from Upscale Live ngangihamba ngedva ngihamba with my brother lyrical pastor so sithaya kwecala sicala ukubonga lelithuba bese ngikhane sesitha ke kuyo le number le lomsebenzi lo silethela ngawuphinze ngiyibude mina S4 Jerry P uthini song of the year siyajuba umnyaka emthandazo nje wakuthi awusithathe down usibeke ngale umnyaka ngayo le ucansi konke kungahamba right le kwamele ngetifiso nangemthandazo nje sawo ayutsabule mnakethu bhuti senivusela namuhla eBCR isivusele nebalalele emakhaya utselana bavumile mina ngathi sewufihlelana mawuphahlile kumbe usale wakhendla manje awusafuni tshela kuthi kwendeka kalene beautiful album ngayithanza ke Afroprism nakethu la wafika nge-freestyle bakwathi nge-freestyle ukuthi introduce mhlambe wena because introduce ngemlende ngamunye no so lengoma lodlalile ibitwa ukuthi ibavumile it's actually part of a project lebitwa ukuthi Mbabane Tujozi lesidrop emacala wona lomnyaka so ibavumile is one of the leading singers kule project bamjwayele ekhaya bajwayele nemculo wena ufika vele ngemlende ngamunye la makhuluma ngawe igama lasemculweni leli mina Jerry Loping ngitshela ukuthi utawufaka sibonga wena usipelepele wena yabona so before badle lo pelepele wamlende ngamunye nalo kunye lesitokhuluma ngako uvelaphi eSwatini eSwatini ngiyakudalwa ngasesteki but ngemsebenzi ezingasayinwa iUpscale Live sengahlala eMbabane yes ngisembabane nje mina ngijabule ukuthi Upscale Live yaliva naleli zinga selisedlula la uphila khona ngifuna sithathe lesikhathi usakulow scale yabona sengafika eMbabane ijourney yemculo iqala ku ijourney yemculo ngayicala ngisese high school kade bekuqala kuse primary but high school nga discover khona ukuthi sengiyakhona ukuthatha iphepha nepen ngibhale something I was about 13 eminyaka but lapho khona ngidibone kahle khona ukuthi cha sengawushaya umculo 2023 sengacetha nesikolo sengathi iphilele impilo ngase ngiyathatha isinqumo ngithi hayi asengizamela umculo ngathi uyashayeka Ndembo wenda uvele bofuna hip hop straight bengishaya hip hop kahle before lo mculo bengijayiva yabo edikolweni so ngingolo kwangidile nyana kancane so kwamela ukuthi ngicethe isikolo lapho ke ngilokhona kuba full focused vele kulo music bekuyi hip hop yesingisi then ngathi mangibuka ngithi for creator kahle le game ngathi creative fan base lenconywana locally angibuyisele endwe eSwatini kungashintshi la flow phesheya but ngikulethe la eSwatini ngathi ngiyayizama ayiva ngathi itanga khona kwadleka ngemlende ngamunye la nayi kwadleka ngemlende ngamunye Pastor nisukelana njengoba wakhuluma ngeUpscale Live impilo yeNetmind suka la Mzansi yatshintsha ngalenye indlela benifaka emagcebeshe besifaka emagcebeshe mara kakhoza watshintsha wenda into letinyenti kakhulu lana angathi bengekho mina ngitshele ukuthi kwendeka lani mina bese nginibona ke kuwo onke ama stages la khona angasho ukuthi impela kwaba ingoma labajabulelayo especially khona emuve ekhaya eSwatini njengoba ushilo ukuthi lo mnyaka yahlabana naletinye tingoma yaba ngisong of the year so lokho kwasikhuthatha kakhulu nathi ukuthi asichubeke siphusha umculo welwimi leSwati futhi si-upscale sichubeke futhi sessional elinye talent lesitawukhona ukuthi sili-introduce khona emhlabeni yes then to Afro please boso uya kumculo wangase akungeke ngithi mina waseSwatini sound yaseSwatini ngijabula ukuthi nalo Swati music to the world mawufika kune sound ye Afrobeat kukhona la kune sound ye mapiano khona bayireceive njani njengoba ngishilo ukuthi mina ngithanzile bayireceive njani
No, receive kakhulu because ikhonile ukuthi iphinde introduce la kulamanye ama artist. Yeah. Ngikhuluma nje namuhla sinengoma lesisebente khona na indaba seDubai. Nindlela lesisebente ngayo ngicanga le project Afro Please yasifaka kakhulu sandla because ngikhumbula nje one time sithanza kudayelana WhatsApp-buya wangitshela ukuthi hey le project yakho ngiyayithanza leya ngidlale ngisuka eDurban ngaze ngatofika eJozi yabo. So I think from that relationship ukuthi nami ngikhone ukuphora isoul yami kulomculo lengawakha khonile kwandala abanye abaculi nathi lesikhulu esibabuka lapha ekutheni ukuthi isitipho seceleni kwabo singagcini kuba seceleni siphindze exchange imicomvo sakhe nengoma. Khuluma ngethando lapha ngibone sowuthanza letinye izinto ku music video lapha kwakandle ukhulu ngisho kunini lo wena I think did that keja. Bakuthola njani bakucela njani kuzimjana kethi buya ube iphathi yalo music video leya beautiful music video ne role yakho uyidlale kahle lapho. So kulabo labangade emakhaya ngoba phela sibathathe sibabeke I think ukhuluma ngevideo yalwandlunkulu lethi maye we ngidlala irole khona lapha kule music video bahamba bayibukele balandzeli. So I think indlela lengagcina ngifike ngayo ekuthenini ngidlale leya role I think nakhona ngisolo ngisahamba nje endleleni nami ngiphusha umculo uvule ukuthi sesiyadibana nalabanye nabo lababuza kwethu lesenda nabo umculo. So lithi mayivela le opportunity ukuthi I know khona le role lefuneka leba kanje nami at first ngicale ngibe ngumvulo ngathi hesitant yabo but ngicine ngibuka ngalamanye emehlo ukuthi I know kungasebenzela especially ngoba nalo music akusiyo music lengathi angirelate kiyo as a person and mangithi ngibuka nale script salo music video siyamesha cishe kakhulu nale story sami because mangakhumbula kahle story somuntu longathi usuka makhaya tside uyophandela eJozi edolobheni. So I felt like it kind of like reflected to ingoma Tambo Bamba Bam, you know. It was like a continuation of that story. So kwasikhuthada kakhulu ukuthi sibe sevidweni artist lenkulu lenganga Lwandlunkulu siyathemba ukuthi tawuphinze kubuye na kanjalo kube mnanzi nasengomeni. iBizarre FM party ku 104.1 the pumping beat of Vegas waphinze wabuka nalomunye make ngalamanye emehlo ke lapha sixoxisana nabo bala sakathweni. Sonke sifuna le mali bona ke mshanungisa sebenzela umama ka iBizarre FM party ku 104.1 the pumping beat of Vegas kuleke imali la usebenzela ke make ekhaya mina ngikhumbula ke sebenzela ke abantu abakhe la lyrical pastor kulena ke uhambisana ke nazakwe la lomnyele banaye ke elijala ke ethi la khwasa malawo Sean Cast basebenza ngalenye indlela abahambi bodwana bahamba ke namlende ngamunye nambita njalo ke mina la khona nje S4 JP bala iphathini yethu bafowethu again asiqale sibuye la ku lyrical pastor Puti uthi ngcineni sebenzana labanye abantu kuleyo sebenzisane nazakwe angathi bohlupheka cobo khona lana semgwaqweni khona la ndaba seDubai I think so after sebagreceive so ungathi urecognize nasemzansi then ithando la mzansi balithanza ngakanani. Ngiqala lapho aqale khona lombuto kuhamba kwethu vele kusendile ukuthi sigcine sisebenzana lamanye amajaha ngichaze kabanti njengale ngoma locetha kudlala ingoma lebetwa ngethi imali ikhona kulo lona leliplate lengikhulume ngalo ukuthi libetwa ngokuthi imbabane eJozi liyatholakala kutotonke ititolo lethengisa wona umculo bangaphufuma bathapudele khona lapha but ufike bayifole le track lena ibitwa ngethi imali ikhona nje lapha track 4 ifeature yena Zakwe lijali latwa kakhulu khona la indala sifane ngete hip hop elijana lo lesakhona ukuthi sisebenze nalo kule project imbabane eJozi saphinze sasebenza nalamanye amajaha la kafana nabo Anzo la kafana nabo boyangizeshe move ekhaya nabo bo Sean Cast sahlanganisa kuphuma nalo leli plate sase siyeca ngicanga le video bokhuluma ngayo 365 days lapho khona nginendaba yase Dubai njengokuthi kwangibona nasestradini sengimphofu so sasahamba sasebenzela kiyo leyo ngoma lokhu ke sesifika phela sibuya sisebenzela kulena le challenge ngisemba ukuthi sisada ukukhuluma ngayo but I know kwaba kuhle kakhulu bamvu bayakhombisa ukuthi bayawuthanda kakhulu umculo khuluma nje mangithi ngiyabuka ama stadium nakudo titolo lethengisa umculo ngimbone South Africa vele amile alapha ku number 1
ngiphindze ngimbone ke ngisho ngithi eSwatini but asiko lapho yabo. I think it's just a matter of a population, but bamvu bawujabulele kakhulu umculo wethu, bamvu bawukhombisele ukujabulele emakhasini ethu ku Facebook. Siyababona ababhala ngabavete amaflag khona la eSouth Africa lokusho ukuthi bamvu bawujabulele, especially bala eMpumalanga bhuti. Utabanika amashara nokunika isikhathi sakho ngoba abacelile la nakethu ukhulume ngepopulation. One song wena uthandwa ke population le endika kutheni kuwe ngathi this song the one song but ngiyathemba impilo yakho seyishintshile kutheni ku? No, nami ngiyabona nje kuleli phuzule ukuthi impilo seyishintshile ukuthi cha ishintshe ngempela ngoba nami say upscale life, say upscale isikali sesikhuphukile phela. No, kwentekile ngibonile ukuthi I'm on the right track. Ifavor utimisela utawuthi masuthola abantu laba right labafanele ngesikhathi lesifanele kuyabe sekuyakhanya. Asikhulume ngejourney yakho ne-upscale ikuthola because uvela ngale track le bakuthole bo freestyle emgwaqweni ngoba le jala emgwaqweni leli njengoba bakuthola. Oh yeah, show ukuthi mina bengisahlala le Bostek ngisebenza khona ngitendela music working closely with my producer Sam Stones the PR. Shout out to my bro. Yeah, so ngaposta snippet lesincane nje ka TikTok. After that ngayigain traction ngabona ukuthi at least asezame na producer ukukhuluma ne-upscale live for i partnership because kulukhulu kuyi-manager le game, we-maintain, we-handlishe right yabo. You can do the music but awuthi ngabantu lese bayadi le game ngalokungcono labantu akuthatha bakubeke. So lengikwendile mina ngisebenze na producer wami khona le stake isachumana nabe fonini kwathi le ngakubo January sabe sesicala kuba in touch impela kwasonzela umnyaka hayi bagcine bangisayina. From there abese ingoma bangireleasela ngayibona ingoma endalishintsho so kwakuthi ukuthi nami ngicine sengisuka level sengilohlala ngala upscale into khona kwenta music full time attend my interviews ngavinjwa dibhani. No uyipredictile le success le because use ukuthathe down wakubeka lana bo ungadi i-upscale umsebenzi wayo muhle iyadi ukuthi wendani ngeke ngithi ul-artist lokucala abaningi lebakhiphile bo ulinzeleni wena bo expectile lo kukuthusile kumbe nawe vele njengoba usho ukuthi uye wadi ukuthi lapha kuyakhanya. Ngiye ngathi lapha ukuthi kuyakhanya but ke eze umuntu longekho used to kule audience lenkulu nakangaka. Hey sometimes uve unekudideka nekuthuka nelivalo nyana uthi ha kanti kwenteka mbamba ngoba kwenteka mbamba nje within 2 months washintsha yonke into so hey I'm so grateful for lo kwenteka nje ngijabula kakhulu. Ngifuna kuva ekhaya bathini because abavame ukuthembela ukwethi into emculo tokulingisa. Nayi this song one song ichange le into kakhulu bathini endlini bayajabula. No bajabule kakhulu ngoba ekuqaleni nje especially makwami bangayijabuleli lento ngoba beyingiphathamisa etifundweni esikolweni nasemsebenzini nje babona ngishoze ngibuya ukuthi hey ngiyabhoka ngemsindo kanti esikhathi sekuphumula ekseni lokho abasatlalele mina sengilo emsebenzini ngibhoka ngemsindo so uvele isikhathi sami ngisicitha kulomculo bathi mase babona lokuthi hayi at least ngathi I'm doing something since 2023 lapho khona ngawina eManaka khona le Elbonjeni bacalile babona ukuthi hayi at least ngiyatama kuyahlangana it's just that nje hey bebangayithakaseli bathe mase babona umsebenzi nje bathaka bajabula impela bagcine bachumana ngisho naso stable upscale live kwaba ne partnership le right. Uveta ukuthi bebangayijabuleli yini enqenzile kwendeke kanjani? Kahle ngilokuthi ngisayinwe i-upscale nje bese tonke into othenglisheka kahle uthola ukuthi ama page sebangibona nakubo maphephandzaba bathi bayingoma yami sebayividlela nakubo msakatweni ukuthi cha at least ke lento yabo seyaphila. Yathi ungambona nala kulo music video utawukhumbula kudzala ngendlela agcoke ngayo nalomsakato lokawuphethe angiboni ukuthi usasekhona nyalo ngikhuluma nga-lyrical buster kule uhambisana nentaba yaseDubai seyiphumile nayo ingoma nayo sitawukhuluma ngayo nje la mnakethu bosowushilo ukuthi vele uke wasebenzisana naye nibone ukuthi niphinze ingoma lemnanzi yaphinzwa uthi bekajabulisa ukuqala ngene. Kuqala kwephukusebenza njengoba bengike ngaveta ukuthi kwaqhamuka ki-Afro Bliss lapho khona sasisuka kuyo sasebenza ku-365 days. So kuthi ngihamba kwamalanga i-365 days yabese ke ishaya over 1 million views
on YouTube. Sabona ukuthi no kungaba kuhle ukuthi siphinde sihlangane ngoba kusho ukuthi bayijabulele le combination. But ke mase sihlangana kwase kuyahluka because mawukhumbula kwecala it was indaba yaseDubai feature yena Lyrical Pastor. But njengoba sesibuya sekungivice versa sengilyrical pastor feature indaba yaseDubai ngiyona lengoma lecitha kuyidlala lethi Mtukulu. Bayijabulele kakhulu ke lengoma sibabonile ka TikTok bayisebenzisa currently nje inemaviki lang 3 kuphela iphumile ngepha ka Spotify sevele emshayile over 20,000 wama views ka YouTube nakhona ikhona iaudio yakhona seyifikile ku 10k mangithi ngiyabuka ngicina kubuka ivisualizer lelo okhuluma ngayo lapho khona ngilesidala ngcoke ivintage nayo seyiyakhona kuye 10k so lokho kuchaza ukuthi bayijabulela impela nathi kuyasifokotisa kakhulu bude Mr. ingoma bayijabulele kakhulu le pastor ukhuluma ukuthi kuthokozisa yena thina uthokozisa thina wena la ukhona mhlambe lo sifihlele kona emcubeni lesingahle sikulinzele kukhona hayi kunengempela ngicabanga ukuthi tawu announce masinyane ukuthi kulenzela yipi ingoma and ngiyathembisa impela ukuthi cha umculo lomnanzi loqwaningiwe njengoba sathi upscale vele iveta lokungathi kuyanambitheka ngicela ukukhuluma ngeMpumalanga since ufikile wena la kungendeka kanje la kithi wathi utatulanza abantu abakhe la sekuningi la kude lentomvuma ukuthi nje ngenza uyakithi nakuba wena since ufikile eMpumalanga ushaya amathoko kunjani no eMpumalanga kumnanzi kakhulu ngicabanga ukuthi sowubona na ukuthi akusikwecala vele sengifika la eMpumalanga kuzobona ukuthi cha ngemukeleke ngetandla lefuthumele impela nami ngiyafisa lokucubeka ngisebenzisane naye eMpumalanga ku step lesikhulu kahle ngakimi because mokubuka ngeliso la khona ubuka mina it's like it's an international tour kahle yes akusafani ukuthi ngisuka kuphi khona le emakhaya sekuhlukile lokho impela sekuqotshiwe sekuhanjwa live so no ngijabula kakhulu ukusebenzisana neMpumalanga no uqinisile lo ngijabulisa kwanidi nje ngengwenya njengalabantu ukwelide uthi wena shachwa stembu la netingwenya lethi wela ngetingwenya matita akazizwazi khona lesikulinzela kwisingilo yasho ukuthi iphumile awusabi kuthatha nema trip usuke eMbabane wayeJozi wena la wayena sesithandeni so khona esingase sikulinzela bamba ngawulinzela umculo lomnanzi but njenganyalo njengoba ngicetha kusho ukuthi akaphela emaviki lamangakhe sicetha kurelease yona itrack yethu lethi Mtukulu bamfu bangahamba bayistreame leyo ngoma ngicanga ngiko nje lesibhizi ngako nyalo collaboration yakhe Lyrical Pastor ahambisana naye Mtukulu ahambisana naye intaba yaseDubai khona lapha kuMtukulu maybe kuphinde ngicedzele lapha kujeri ukuthi benjani tho nokuthi iMpumalanga isiphethe njani nami ngisho ukuthi cha iMpumalanga isiphethe kahle kakhulu siphinde sibonge neShivakati Entertainment lesebenzisana nayo kakhulu sibona nje la studio sibambula abagcwele lamajalo abonako lesinawo la studio akhona la eMpumalanga kaShivakati Entertainment ngisebenzisana nawo kakhulu si upscale sitelana nje setindlu intabo tekusebenzela studio lapho khona kwakhiwa leminye imisimbo lesemba ukuthi batayijabulela khona nalapha eBarberton lasemva ekhaya eSwatini akuletinye nzawo bakashivakati baletha ivakashi la Mpumalanga no ufuna bakhuluma netourism kuningi lesingakuhlomula ngawo bacelile ngicela banike ama shout out bacelile ku social media laba no banike ama shout out bakhona labasemva labasibukela ke ekhaya khuluma ka Facebook wami ngilive nje nyalo uma ungasesho Lyrical Pastor tababona labanye ngithanze kubonga nakibo because baya engage lana njengababona nje balambe kwami ka Facebook yangiba shout out wo Dash bomanga ngiyababona abaningi impela ngingababala ngibacethe bosamukeliso geninza lapha baningi kakhulu sibavusele na wonke amaswati lakalalele lamhla sithi shout out ufuna ngiyibuthi indzaba imali ngifuna ukuthola ukuthi abantwana balala badlile because donate ngendeka nje sisebenza nje sebenzela abantwana lishisha khona tukweli pocket ngisebenza madima madoda akufuna hayi gogo kubi man ngathanza nje kubita bonke abahleli bemicimbi labakhona eMpumalanga awuve ngisho ngise kuba umusic umnanzi bawujabulela kakhulu simajanje hala ngavilaphi mawusibitile nje siyasuka ngamatubane ngemagonso sivele kulowo mcimbi siwunanzise siye bamfu bajabulile siyapholakala ke bamfu bangahamba baye ku social media bethu Lyrical Pastor across all platforms ngicela mabafika lapho tikhona tinombolo nemininingwane ema-email labangawubhalela bavele bamemede
sifike sigijima mhlambe bamfana bangalala abadlile emnethu njengoba uyibeka mfowethu la mlende ngamunye uphumile nabo baningi nje bafuna ngamunye bafisa kusebenzisana nawo bafisa ama feature bakuthola ku social media. Oh yeah, social media as for Jerry Pelepele ka Facebook bese TikTok as for Jerry P and other platforms it's as for Jerry P. Uma bafuna mina uyamsearch as for Jerry P ka Facebook uyayithola imininingwane ukuthi uma ungidzinga ungithola ku DPD nombolo nema emails management upscale live or usearch yona le upscale live lapho khona siyakhona ukuchumana. But ngingakakhohlwa nako lokumcoka kakhulu ebekuvele kufuna kuvele kugcineni ngintosukuma ukuthi music video wamlende ngamunye usendleleni kutse madvudane sitaw announce ukuthi utawuphuma siyacela ukuthi isupport ichubeke kanjalo nisemukele le video ifike ienjoyeke so isendleleni ngalamafishane ngenda liphutha uma ngakubuti ngefeature yakho na Noxy lelo liphutha lelikhulu ngidobe ngiyela umala ukuwe ukuthi ufuna kuyicala kuphi mina kethu no buti ngasho ukuthi sebentile naye Noxy kulaba ngamati ke Noxy ngicangisa bayamati ke Noxy kakhulu la eMpumalanga ngoba ngithathe wakhona lapha eNkomazi thina ke ngikudibane khona eJozi lapho shothi besebenzela ngakhona sa collaborator ngibonile ingoma kuma charts eBCR igijima idle magalopa kakhulu lokusho ukuthi bayijabulele bamvu siyajabula kakhulu ukuthi sisebenzisane nalamanye ama artists aseMpumalanga nalamanye lakafisile kusebenzisana nathi angachumana nathi sitawuhamba siulalela umculo siucwaninge ifasichazile thina seva ngathi no nathi khona lesingakubeka sitawusebenzisana nawo ama artists aseMpumalanga cause sekusekhaya la seningasikela nestand nje khona la Baptini sale sihlalela ngakhona ngakunika uvalelise la usho nemava akho ogcina kwangena stukulwane sabohlane khulu teta ngengoma ngekhina kakhulu imicabango yami into nginike emakhulu ngishaya ingoma tote mina sebusuku manje ungakutshelana lana ngikufelepha laba babhola ngesikwelehede ngibafaka esikolweni fana ngikuthishela noma bangeta baphelele dlala ngemphaso libhola labo mkheleli bekunathi yeni wathake ngimthelele imphepho wifi yabo gogo namkhulu connected nami ngengibambe emakhulu rap my Scottish shows mina ngisikhulu ngihlabele madloti inhloko ibheke etulo jopoliwe ka pastor make sure you follow isha thank you PCR for Jerry asivuna ke tufada no mina ngiyatibongela kakhulu ngidrop emabhas ngisatawubuya tasuka kufele tinvo Kid unanhlanga ngisi DJ Speedster mina la ufuna kumspeedster no lombulale career lo mfana wethu akunange utawudropa ingoma bafowethu ngiyabonga ukuthi nisivakashele la Mpumalanga siyabonga umculo lomuhle njengoba nicalile so ngafisa kubona ama collaboration la tawuba khona la le kuthi ngikubude ukuthi niyoperforma ku ngendela labantwana la nami ngifuna balale badlile so ngiyabaqhona ukuthi uyoperform sikole Paradise Cove ngethemba ndawuphuma lapho yakuphunywa tindlini kushonwe khona nasimasuka nje siyakhona sitawudibana khona maswathi lamahle nanini baletinye TV singanivaleli phela ngaphandle nemukelekile